asi chu pathin in hibang a hivanui angai lu ahin pahisom le amata asan chan chu mang tha lo wa tu som kin lo anei thing ding in achapa chang khat chu pitari hi jon bong thum chang sumi ku bung la pathem wa achoi la ho hi ki khop na tin cheng in sung mai chang chule ki man cha na mundang dau ho a nitin a isa azing u khat chu a hi hilla lungkil ta a isa azing u pathem wa achoi la ho hi ahong kisim le a do adan hello zong ina sivin a hi zi chun isa ola ahong do adan I het chi ting le agil na le atupi na asan che zi bang in tunin zong ina sa azi u Gamlatah molchung'a cross luikhat ading e tila ahong do adan atusim hi chom cha anase u hite American Civil War kichai zo sot lovin George Bernard Parcel Japang khat Youngstown Ohio muna anapeng in ahi apa chu kwel minor ti chu may hol lai anatong anihis in ain sumi chengto apa aiwa a anachon ovin ama zong apa nato bang bangin anatong in ahi hichalai muna chun George chu Salvation Army ho akod in Krista kimudo na ananay zin ahi pathen lenggam na tongding a lunglip na ananay lai zin kum som na gup ahi in akiwat na zaw si apa alay hinkho ahong baita asin anaboy ta nahi nuplada ti lovin ang ngaylot anu le asopi na may ho vesoy ding le ni pa din mula ding chu ahong hita nahi zi chun Bible sin phat ne zaw talovin sun ting le paisa ho in na atong in phat ong chom cha anay ka le pathen thu chu anasim zin ahi Hiti chun George chung a kingam buina po gi ho chu ahong all dio to hlan in Chicago lama ana ki chon phaizin Salvation Army ho to na anatong ko un ahi Hiti chun Methodist Episcopal hobung a kod in Olden ahong chang in traveling evangelist in ahong pangpanta ahi khat ve su chu anato anna ministry sunga ha asat na Lin ta ato lai un George in agel do khat chu Krista ki het be na cross thanei na chu het chi chu akul dan agel do in ahi punung in hitin anasai zin ahi keiman cross tilbol thaina het chi thaina ding in kana thousand ahi hita Bible kasim a ka thousand lai zin cross chunga Jesu Krista chu phat vet mai mai hi pon Azit chu pathen in hibang ahi vanui angai lut ahin koi hizong le ama ta san chan chu mang tha lowa tu so hin kim lo anei theina ding in achapa chang khat chu apitan hi ti geldo pum in lumit na helai mun chu ka vet lai zin hi chu zaila bung na chang hi ahu kilang do in ahi anati Hiche zaila asu do chu sa thei sim thei le man thei hling se a hi nak ding chun tha tam pi anasulu in a hi pathen thu pa lang sa ma a china mun zo si a hichula chu le khazol pheng in a ki choi zin a sim hoi asoi zin in hiti chun athu seina mun ho azong anasa zin hi a China pen a George in hichala chu asim to zobin ata santa aloy agol ho anuvin in la chu anangai sa zin a hi la chu asa chai phat in hi theiding hinam kin alangai ho chu anadong in a hi le Reverend Pule Mistress Alo Boswick chun anangai num mama lhon ze chun hichala ata do anading chu anapodo zinglon in a hi Hiti chun Gamlatah molchung'a tila chu hobung la ho la zelut le mizo se sa thei le ngai no ta pathem wa choi la ngai ta khat chu ahung su do ta na hi angai zo se pathen in pathe bu ta han Gamlatah molchung'a cross luikhat ading